klubski ulaz u novu sezonu je više nego dobar za nas. Doveli smo nekoliko pojačanja, Rafaela Pereiru, doveli smo Šaranića iz Dinama. Sad smo jučer završili razgovore sa Domagojem Rođakom i postao on naš prvotimac. Svi zajedno smo zaključili da bi najbolje bilo da se rekonstruira zapadna tribina kompletna, da se izgradi nova sjeverna i južna tribina i da se pokrije istok. Dakle, mi bismo voljeli da cijeli stadion bude natkriven, da ga oplemenimo sa novim sadržajima. To je hostel za igrače, restoran, kuhinja gdje bi naši igrači mogli imati obroke, južna tribina da ima jedan dobar prostor i parkirna mjesta za autobuse, za ekipe našu i gostujuću, i onda bi to dobili jedan kompaktan stadion, da li bi to bilo 12-13 tisuća sjedećih mjesta ili više. Osobno očekujem da ćemo se dobro boriti, da ćemo dobro stajati na terenu, da ćemo skupiti još dosta bodova, da se ustabilimo kao prvoligaš, da nemamo više financijskih problema, uvući što veći broj naših juniora, ako će nam to prilike dozvoliti, boriti se za što veći plasman na tablici.